पुण्डरीकाक्षमनात्वावस्तवय भूवस्तावुद्गिददातम् वहीर्णाय तक्षसीयौ शिवतपोरशतस्य वाजति हरौषधीविवमातम् तस्मारभवामोर्षिमिरेमत आकोचरैधातमदुर्गाविवमोचा छिन्नश्रातवरादिवपुटं पवित्रेण वज्रवावनुतं सोमैनश्रा वरो पवित्रधारण ओम पवित्र स्तोमैष्णव्यो पवित्रवाहव्रतमत्सन्नमचित्रेण पवित्रेण सूर्यशरश्रीकक्षिरविन्दती पवित्रपूजयस्तवः गुणेनक्षिकेयत्मा पूर्वशतमुहूर्ताय नमः अतजुडन्तु ओम करकलितकपाळ कुण्डले दण्डपाणे तरुणतिमिरणीळ व्याळदग्योपवेतम् ऋतुसमय सर्पजा विघ्न विच्छेद हेतु नमस्ते भूर्भुवः प्रार्थनापूर्वकं नमो करोमि चन्दनधारम् ॐ चन्दनस्य भगवन्यः पवित्र पावनाश अपदा फलिते नित्यो लक्ष्मीर्वसतु सर्वदाह्यहं चित्तभूयं रघुवंशवञ्चां धीरसिद्धगणाभ्यः भूयार्माणिते परमनाथार्याविशोस्कारान् हृदयनारुवस्तम्म गुरुर्बलीयो नमस्ते गुरुर्भगवादेव अदन्तुः प्रथमतः मंगलदीपपूजनम् ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता कुलदेवता वरुण देवता भूर्भुवस्वदीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः वन्दपुष्पदुपदीप पुष्पाक्षतमे पुष्पनिवेदयामि अस्ते पुनः पुष्पं हित्वा अवसरे फूल धरन्तु ओम भूरिपदे परूपस्थं कर्मसाक्षी हविघ्नकरो यावत् पूजं करिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरो भवः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजादीप नमस्ते पूर्वस्वदीपस्य देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि अधपञ्चामृतशुद्धिः पयोः पृथिव्यां वयो करेको वयोरियन्दर्चे वयोरः वयस्पति करीशकन्दवयं दधिश्रावणो अकारिजं जिष्णोरविश्यवा